Warna putih merah tadi. Lagi nampak tuh. Mot kata Bang Kiki tuh. Putih merah mana? Dipanggil nenek. Apa? Bukaan pintu belakang, enggak lah pandai bukain. Sana ada ulang sinunya belakangnya. Ada nek, nek. Iya nek. Durian yuk. Yuk, bangun. Atau ibu tinggal di mobil aja? Wah. Ayo, makan durian. Mau durian? Lo bangun bro? Kita mau makan durian. Ya. Iya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Nah, harum bro. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Di pintu. Sampai iya. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Iya. Mana kita dek? Air terjun. Ayo. Itu apa tuh udah duluan? Iya.
apa kalau dipakai sendal ini? Kenapa? Tuh, lo di mungko. Ada buah. Ini nyolo dulu. Ngapura ini ada buah. Situ berdiri deh. Mana? Buat gimana? Halo guys ya. Kita lagi nih. Man, Man. Kemana? Halo guys terus. Halo gak? Apa halo gak? Lagi. Ih, kok udah diajak anak mama sama papa? Dari aja lah. Oh ini 500 sama 500. Ya. Nah, ini biasanya mana mama-mama ini?